برنامه دیوانی را مرحبا تماشاوان ارجیه ای رو میمان ما ماموستا سلیمان یلمازو ماموستا سلیمانی در ما گل چیه که روژا به ترکیه ده انکا قوام یعنی ما گو بابت ما دو آبو ما پرسان خوب کردم اوی که جواب بدوما تو بخیر آمی خير ميان دبي ما به آمیایش تو کیفوش بی ازدار كيفوش بيها فنکتیک زانه نزدیرات شوپنن روژا به ترکیه ده انکا یو بیندیایشه به ریبر شهر کردی برزو جالانیدر و یو بیندیایشه شانده دم پارتی و پارتی بینان آمی کردشی و انو وارده ترکیه ده هیویک مواجم برازیا و تا انه وری پی واجه وری آمیایشی که وانه ما وری بیرم لجنه دم پارتی که اونو بنام کنه وانه ما سرد وری بیرم همه ما فسکره که کرده که چاره سر بکرم تا انه پی واجه سین ویننه انه وری آمیایشی سین ویننه هلوست پارتیانه ترکیه سین ویننه وازنه تا بینایش خو تماشابان ما رو واجه سپاس کنم اینکه وری شرما و ما تماشا کنم وقت خدارما شرماری زاو سپاس کنم که اینان آوان بو و سمدو که شما زی انو پروگرام براشتو به تایبتی کرماشکی براشتو شما سپاس کنم ورنی شما کرده بو اینکه راست زی ترکیه ده یعنی روژه زابدلین ما این برای نیرسین ما یو روز یو gündem mesela یو روژه ویژن و ما ایسر فکرینیم ما صحبت کنیم قالی کنیم yani mezk ma همه چی ما hayat مازی ما واجی yani tesirici ben ama روز بین mesela مانیم یونا بابت کابین کلتا که یو شوات ویژه mesela وانی اوتا دوتن میردمی وفات کرد yani Vaşay otelde Kartal Kaya'da veri az aileyen ay ki vefat کرد از aileyen جنری سرگوشی وازنا صبر وازنا هما رحمه و بره بکو جای جنت بو tabi اینی توفانی اینی مواجی زابی مواجی زلزله زبه fakat Türkiye همه وقت yani مواجی این خصوصا ده زاو خطای ویژین میدان احمال کری ویژین میدان اینکه مثلا تا اینجا زلزله بینی مثلا قطعی و نیمرن yani tedbir çünkü mavazi derdi inan hayat şahri niu yani mavazi emniyeti şahri niu yani vakti derdi ki şahri niu bu hayat insan niu ise ki yönetici saru yani tercih keni enka tabi ma yani roja ise ki pira beste yani evet enka mesela parayı zelzeli kum kerdi erdlerzi yani kum kerdi parayı şi yani ortada nasıl yani be mesela aşman merdim bin ardan mendi yani hamazi mesela vatil ma işte bana verezeni ma konutan verezeni ma in reşahı mesela darken hamazi ay problem devam kanu hamazi merdim be bani ortada mendi falan enka tabi mesela va tercih çiğ mesela tercih o tam mavinin tercih devlet yönü tercih yani insan merkezli insan ne yani evet eğer mesela hazine para çunu ay mesela veri sovis heşten zar milyar dolar mesela ortada vini bir yani ay parayı nasıl kamse olmaz hesap ne diyor eğer tabi para kurar şunu mesela oraya yani mesela görevli para zavcı mavaşeri şunu evet چه حوزه کنن 50 سر ویشیر مثلا شما شرد اصرار کن همه devletin قالت ده 3 milyar dolar کنه که انه شر قارشی کردان دامو خرج کردش ده 3 milyar dolar Türkiye به نوره آوان بنا yani zaten epey o para hatta maddiyat epey o hasar pil biyo yani hani maniş ne hesabı ki fakat her şeyle ver ganişun yani Cuvani Kurdan ve Türkan yani hayat ovin kardı yani
hakikaten mahkure peyonini yani mavaji yo kaos za pil maviyar nav o hemme havara yani ma tapamendi ganişi her çire vyar ganişi dev vengi bir merdiman koç yardı yani tabi onu şu maddi ay çiman vyar ve fakat mesela şar seru vurt kenar ser yo mavaji yo yani yo pozitif neyini seru yani yo pozitif yani psikolojini harim yani psikoloji insanı din harim ya yani vurt kenar zi mavaji şar ma hemme yani ay ki Türkiye'de civiyenu onu şar azaf tesir hem maddi hem manevi hem hatta psikoloji rezi tabi onu tam yo travma mavenin yani şar ma yani ay ki mesela caycın rondo caycın germenu yani belki o taraf para kazanırken niye o sermaye ay ki mesela uyarı silahani, silah roşeni işte belki tona karşın param verne fakat şar gano imkanı hem avara tapaşon. Arkadaşlar mahin bir mevzus yani en rojandarına mazani mesela tan ziyareti bir hatta tavır veri Devlet Bahçeli mavaca emsari ki dem mesela ziyaret geldi. Meclis şiddetin taviş tabi önüzüyor. Mavacı şu ham be hatta ka nava çiçeni vaneni teröristi fakat yok gamarındı be aslında. Bahçeli rana evi ne kerdi? Yok tabi yani en hareket niye be? En tegeyri niye fakat çire amona nokta ki sarışını vendirim. Fakat çi ben o bu yani yok gamarında yani piyame işte hayrestu yani. Fakat da mazini mavac varzay ucalanşı ziyaretker Ömer ucalanşı yani verisler dapuru o işte İmrali. Damazi tabi ucalan va eğer imkan biri binavni eşina yani ay şiddeti bir ara zemini demokratik o kanuni yani ana vayo çiva tabi henüz mühim bir asıl yani belki o de cümle ama yani tamamen avazni bu ana vayo çivacı yani tabi en noktada mava en tahribat mı en pancasların şer devam kan fakat yine zihni rojalatım yani hakikaten mavaş kaos servejyon yani mavacı Hamas'u mesela İsrail piyarda damazi mazani yani hatta seviyor çiviyor en şartanda yani mavacı sindor bedlini yani rojalat saru ben banu Saddam mesela adeta o mahsumani o şey tabi eruz mesela manizan sabah manizan ara yani onu Türkiye aslında yani mavac devlet bahçeli yani devlet ahorin manizan belki mesela ben razeri kalbiye belki özel reis kalbiyo onun ki yani hani yona reaksiyon tavır rearronzi yani ki hor bir yani çünkü dünya hani mesela mavaci kalina yani hemen cadı şerrestu damazi tabi ay mesajda ma NRI mavaci vekili dem parti sarı süre önderu o Pervin Buldanşi İmrali eşi Öcalan Redi tabi yok PVN'a iş geldi. PVN'a işi de hevt khali peyame reber reşaran Öcalan'ı be bir hevt khali te peyam mi sen binane çe hali mühim çe binane hevt khali yani çünkü ma veneni veri kura ozi onu mesela onu ki ozi aslında hem zararlı Öcalan hem zararlı ama çimice goşey fikirce teber sarıyor. Öcalan stay tespit kerdi yani zanuk yani ota rojalat miyanında sabanu çibanu yani o zvanu semeduk yani hamazi Türkiye verbiye kaos neşiyor. Leze en şerre veju o mavaji belki hani vaniye baka yani bahsi bakas keni
Yani ana bakazi belki mesela mavaji ne rejiyo yani sindor ne bedeli yani piyamayı saru yani fikir ovato o teger şuma eğer imkan bedime az yani hezimi kuvvetimi az tuke az ana miyasla çareser bikim. بعد ای پیام رزدار جالان هوت خالی چرچبه هوت خالانده و سر واشته که رزدار جالان به پارتیان بینانی کردر پیوینای شیامه کردش ای پیوینایش پارتیان ده نزدیبیایش پارتی بینان تسین بینانه İnke rastlıca yani parti ki mecliste temsil beyni. Yani heyeti inan radyo pevenayiş geldi. Tabi ay hout maddeyi yani partiyan bar kerdi. Yani fikri Öcalan'ı, mesajı Öcalan'ı direkt inan radyo bar kerdi. Tabi yani en partiyan savatu bu arada mesela mavaji çıkali bir ay tam mesela manizani. Ama çok mazani her parti görebilir yani ay hirim hut maddeyan seru yani fikri huvatu yani en heyeti fikri inan gurutu. Yani. O peyni de mazani ki mesela tabi heyet tanzi bu heyeti yani fikri huarzuan mesela va eni pevenayişi weş verti بتفرات نبوزه أنا ويو مساج دا يعني واني ما بهيفي يعني أنا ويو چیز واجيا اخرى يونا چارچون مثلا ميزي اي ماده وندي يعني كم بارتي بنا كم zihniyet بنا يعني اي مادان سر و gerek pozitif بفكرو çünkü yo çu anormal ne vatu çünkü vatu hakikaten hem tespit irindi hem zi mesela ana noktara peyhini ana vayo perspektif karşı veren perspektif veren hut maddeyan vindatış ne görev akılnıyor yok görev akılnıyor Sadde partiyan ve ma karşı yani pevajoyi ma hani veri amyayışı kabul nekeni o parti binani ki tayin mesajı ko zelal da tayin تایچیبینی واتی لا مهم جهبه که مازن وقفن آوانکار انا کمار دولت ترک بخو خوبین انا جهبه و ده وقت که درگی که هر تم اقتدار ده بی ذهنیت جهبه اقتدار ده بی نزدی بیایش جهبه تسین بینن اینکه جهبه یعنی رشت جای خوب ویرینی أنا كومار فينني يعني فقط قرب مزي الزاف يعني نزدي نيبين يعني سانكتي تبرع فندني تماشاك يعني لوان فين سبن فقط نيفان نيز يعني واني مجلس أنا مثلا قرك بشفاف بالزلال يعني مناقشة بو ومجلس شار سر بو يعني أنو فاتس رندو يعني مثلا Tana meclisini çünkü mavazi sistemi Türkiye beyni şaran adeta yani mavazi zehir dağbara yani mavazi tede eğru ena noktada mesela zavena pozitif nizdi açtı ne ben hatta korvan vani devlet kabul bukmane yani makişeni ne zaman sakeni tabi hidi ana mesela gerek mesela bedaku roja o devlet eğer niyeti bu eğer samimi buysa ana noktada gerek hani sabah açtı sabah piyameşi gerek şari ikna buku yani mavaji sazi mavaji işte heme dezgeyi devlet bu çünkü devlet bu به politika asimilasyonu inkari o imhay seru inşa biya. بله تو صمیمی بو. صمیمی که صمیمی بو. تو صمیمی بینه نه رای داره دور اقتدار که یک سرکاریای دولت.
انك الدولة قام بالنسبة متقا بن رونا حدريق كار يعني انه دولت باحچeli خبرنی وجه انقالنی کردی بیلو که öcalan reydi قال کرد و belki ben de yani tay mavaji vatişi neyse soz inan zesti fakat hani ki yo kenara ki vaj ma peyin yo kenara zi ana wa piyordayış ana wa tehdit ana zon zav yo zonu negatif o yani ana zon mesela van wa mesela Serok Omar خوفان وانیا گرگ بیر تسلیم بی یعنی ما سرایجنی ما یا ما این بن عرض ما کنه یا ما دکنی بن عرض ما سرایجن مثلا پاش انکایی که هر روز ایریش سر روجابایی پک یعنی و اوجا سیویلی یعنی قتل کردش اوجا چمه جیایشی یعنی قتل کردش مثلا فرنی یعنی قتل کردش فرنی یعنی بمبا کردش آو چمه آوان یعنی بمبا کردش جیران یعنی بمبا کردش روزنامه وان یعنی کشتش یعنی ما aynen اوجا حقوق شریک بن یعنی بنلین کردش چی که به آبایی که به سینور ایریش روجاوایی کنه مردم انه پیامیایش اینه یعنی وری آمیایش اینه که وازن وری بری و انه کریاران جیم بدو وری جوبینی تسین ویننه yani tabi az anazi zana kura devlet az tahmin kanam onun şerde enu proseste çanda yani dest ma behez bu and ma masada belki ma hena gore bixum men mayo açtı mavaji organize keni fakat tamam galat yoçu ya tu onu 50 ser vişir keşiş vişir mesela harbi vişir şer vişir tu sonra yoçu ne kardı yani aga bütün dünya mesela vana Kurdesti Hakan Kurdan bedi mesela dese çer devletten vatu hakkı Kurdan bedi yani dünyada ay ki yani mesela Kurdan terörist veren o işte kasada YPG terörist veren çünkü yani eğer enice erişime kâr hatta yiyor fakat çe hayf ki mesela her roz sivilan kişinin yani mavaji ay barajı teşhirin sarıp sivile isti her roz kişinin ya enka eyru hini enu kıştış yani enu katliam yani ninu limitmiş yani mesela medya dijital esta yani eyru telefon buku kameraya yani senet kişinin ay denere vlaban yani gureye akıllı ya ki yani Kurdan seker tu hatta eyru ya Kurdan mesela tarih hatta eyru Hanzar hukta yod tori berakar taradama harbi khalisayişti mesela bunu yapılakar taradama vakti padişahında mesela mavaji Salatin Eyyubi Kıbrıs kurut ay çaldırandı memlükte ay harbandı şımar yardım ki Kıbrıs harbi Kıbrıs'tı yani mesela şumavani birayona ama birayona ve bana vani terörizm yani ana mesela terörizm niye mesela çiya tezoni kurdan te nasnameyi kurdan kabul beke mecliste in guri bekela yani o destoni tavuştu yani kura mavaji vekili şuma besi bir piyse var mana mesela kabulken yani ma nasname için yani o tadı pizare yo hakikaten yo tegeyr bu mavaji ana mesela kabul beki kurdan kabul ki ya zaten mesela hemen çi hal ben var enka Kürdü Türk hemen var Kürdü Türk be hakan oku yo coğrafyada bicu yani enka devlet şart niye yani şarttan bu tuğu ifade ki bu kenar yani o seyyobnan yani enka mavajini nevara sindoran işte veraz falan yani tersine sto yani mamsta وقتی که انو پیواجو دست بکن و سرج مواجم به دولت باحچلی و موازن براتی خو قایم بکردن براتی شهر کردی ترکان رایبر شهر کردی رزدار و جالانی که و تمام ما قایم بکردم و با انو چی که رجلات میانین در رازیانه که
انا سرما فرض کنه انا قایم کردش انا براتی حتی که وان ما براتی قایم بکردم اما حتی که بینای که وان و برای ما و کرد چنه بو یعنی کرد و مرد وازنه سین وازنه مثلا روجاوا ده انو هونیو دستلتاری اساتی وقتی تکشیا نشیا ایریش سر روجاوا به بینتر بردوام کرد چته وری چتیانی خو شان دو روجاوا به تیاران خو روجاوا بمبا کنه حتی که بینه که حتی شروانه گره تیک ایریش روجاوا بکره یعنی حتی شروانه یا تگو ایریش بکره یا ازو بیری آستاتیا که اوجا برازیا و چنه بکره یعنی بتای کردان دانی کشتش هم وانی ما براتی قایم بکرم همی که وری چتان خود و کردان حتی شی کروانه تگره کردان بکشه تنیکشه ازو بیری بکشه یعنی مردم انستن کی معنی بدوجه یعنی هم براتی همی که وزن بری خوب بکشه اینکه نارشت واجی حتی شب مازانی کامریان میدان یعنی داعش مثلا یه وقت مواجه هم عراق هم سوریه epey جای ورتی yani tırada tabii zor işi. YPG koalisyon radyo mücadele keriyor tekuşunu kerdi yani zor işi. Faizli rama işi yani. En ki muvacih hatta şadik yani en jageni en ki mesela Suriye milli tarafani ay orada jagin tide ay mirdim yani. En iyisi yani son da kışlışı Kurdan uyardı. Yani Türkiye orada aslında ki muvacih Türkiye devlet Türkiye tike önü zinet rez mesela tike mukayetmena jini via Kurdan dana. Yani yone çiyaz ya akıl yani real akıl yok. Enka eğer Türkiye yani devlet Türkiye Kurdan reis PB'ru acaba zarar kana ya kar kana ini şartlandı. Yani bu ne mesela mavaji vani YPG جاوك işte ağırlıkta da petrol esto, av esto işte mavazi ziraat averşu incay işgal geldi ma kabul neyken falan filan. Tamam tı YPG PB yani Kurdi bu zavana yani Türkiye'de zaten civiyini. Ayzi tı da akrabe Kurdan Türkiye'yi hem Rojava hem Başur hem Kınari Rojalatı yani İran tı Doğu Tarih PB ayz zaten haliyle ma pire besteyi yani şart niyo ma yo Sindor Vrazi yo Kurdistan ve Kürdi Eyru ana vaz yo Çin'e vazeni tamam yani ana miyasla ama yani kat yo Çin'e bir teslim bir yani ma şumanir maşmak şey ana va ne benu yani ana va yani ne deniz kabul ne kana çünkü Eyru hini mavaji mesela ki hini Dakota yani heme dünya yani devletim yani netevi Amerika, İngiliz, Fransız, İsrail enka yo faktör hatta ciddi yo faktör. Yani ara yani bir akıl yok. Kurdan reyt piyor. Kura yo proses estu. Yani peynir enka ki gerek peynir. Mesela mavaji ota daha aşırı piyekoti. Bekşi hatta key. Urt kınari ona kadneni. Mesela aye yani. Yani daha aşırı kişilerin mesela abi önde orada. Yani akıl bu, mantık bu. Eğer ki yani ana bir mantık bir fikir ise piyameyiş de hayır ya. Ama piyameyiş ben toba daha aşırı vakti perode o peberi veri beri aşırı vurdi ki esbiyayiş jobini kabul kene. Kabul kendi tabii. Aşırı kabin nevana az aşırı kabin gere heme bimro hama az tedrivere beri. Yani SBI'yi kabul kenote. Peki enka devlet Türkiye, rayadar Türkiye SBI'yi Kurdan bıraştı ki mecli khod kabul kene ki Kurdandır vere beri. Ya ki vazan Kurd seyinidir vere beri. Yani ana zaten yo Çin'e ben enka Viyerniye Türkiye'de manka aşkara var. Bir yer isti. Bele. Ya mesela Kurdan reydi piyeni
یو پیامهی شو حقی تی کردان قبول کنی همه واره این حق تو شزماز انسان یعنی یو زون ماستو یو کلتور ماستو یو تاریخ ماستو یو جغرافیا ماستا یو مواجی مثلا وریز موا 50 میلیون هوتای میلیون یعنی طبی آوایو نفس ماشار هری کبنار انا ارنگاری yani te yani Kurdan reyd hakikaten piyeni hakiyo birayene meydan hem yani hemen şar be hakan oku yani en velatı da bıcı yani en ard en coğrafya ma mamin rbesa diye ay riyari te mesela tercih keni riyar binzi kaosu pirdayişu kıştışu yani goni bulabana hesr çimanu yani mavanka mesela tabi bir trilyonan hatta euro mesela zarar biyo hatta maddi rezi yani mavazi bazarı şahıslanı serben beni mesela ay mavazi barajı bendavi tişrin her roz bomba keni mesela doğru rejna çeto yani çetor zeydiyon yani işte şu an mesela سرکو مار يعني بوبلات براز يعني او برجيور بوبلات براز حيا العراق تبخو سبا اسرائيل تفاني غزه انا واي يعني سيفيل كيشتي انا وا بيناي رجنا انا وا مباجي يعني سازي ايكونوميك رجناي تبندا برجن ت مثلا اوفيساني بترول خرابه بكي بيبوما اي قوت وستو ت مثلا اي سيلوان مثلا غالي مباجي çi verite bombardıman biki. Yani Türkçe zeydiyonu ya tıvani en mirdim ve veş anu yani yo hak mavaji ben geyino yani nişar pey ay çi kayıt ben. Fakat ay hak jin bertaraf keni gayri insani yo çiyo ya ana vaçi est ya. Tşon tıvani jin veşan kan azin veşan viyardana. Ya en gure akılyo. Ya gure akılyo ay mava khuri. Yani ciddi yok piyameş teşini biraz dest oldu ya. Evet Kurdan zaten dest oldu diğerken. Hem var hadrey. Yani hem parti sazı Kurdan. Öcalan tede. Ya yuvazen tut bir yani ön çantayı ser ona va mesela ay proses verin dizi masarajna mesela. Keşke ay vakit bin anda insan mesela zahni bin. Anda zarar ne bin zarar ziyan ne bin en mirdim ne de kotin bin بنر إني شهرستاني مثلا بكر روجاواز إن حسيني بيني وقت ما تایمند همه به کلم پرس خواه پایین وازن طور پس تلویزیون ترکیه تماشا کنه تلویزیونان ده نقاش این سین بیننه درباره انا بابت ده والله yani ما تایم programa ما تماشا کنی حقیقت می مردم تلبینی yani Kore'de mesela mavacın sivil katil kârdu ve mauneni yani keyif keni, şahi keni adeta. Yani dehşet yok çu. Yani ki mesela böyle sivilan bekşiyeti, benda birjneti, mesela depoyan galit beveşniti, siloyan işte depoyan petroliti, hava finiti, insan bekşi yani o tahribatu pilki verezi ayz insaniya. Tavan ma bismani mated bismani mesela mazi بسمانه اوجا کردی تنک چنیه اوجا زعفشاری هسته کردی هسته ارمنی هسته آسوری هسته عربی هسته حتی یه پیغمبر زافزه عربی اره زافزه عربی کناری دریز orada اگه tamam mesela hatta şey var maddan fırınka tehdit kanı yani tabi Türkiye mesela şuşkana ya Türkiye mesela rahat ne var pey usul mesela vazana mesela Rojava orta havan ama besleyen arayvan hatta şey gerek oldu. Ya çözmek bütün dünya mesela karşıyın şerya. Bir kere van pebiri. Yani ka tuta naslaman şaran kabul ki vereze hemen naslama hem bir baveri hem din ve mezhebi. Yani kur rahat ifade biken hem yasla ancak o hal bakan neka yani hayatı hatta nüşervere devam kan. Belki ben بامیاش تو زف کیفش وی زف سپاس کنه خیلی تو وقت خطرنه تانه برنامه ما هیوی کنه برنامه بیننده ماران پیابم ورنی ماده بله تماشاوان ارجعه ما گو برنامه کننوی دیوانی ده به میمان کننوی ران پیابم حیا او وقت به من میان خیر وشید